Tokić je kvalitetna firma sa ekspanzijom rasta na tržištu, širokim asortimanom autodijelova. Pa Tokić je jedna od vodećih kompanija na tržištu i imaju široki asortiman dijelova koji su nama potrebni u servisu i snabdijevamo se i mislim da je jedan od najkonkurentnijih na tržištu. Firma Tokić je u mom životu, hvala Bogu, 25 godina i mogu sve najbolje reći o njima. Nemam nekakvih zamjerki i mislim da naša suradnja ide dalje. O Tokiću mislim da je vodeći brand prodaje autodijelova u Hrvatskoj. Dosta je, imaju velik spektar autodijelova, širok asortiman. Pa imaju sve na povoljnim cijenama, sve na jednom mjestu, to mi se sviđa. Kupujem iz tog istog razloga. Nikad nije bilo problema nešto naručiti, tako da to je bio glavni faktor što uvijek mogu doći na jedno mjesto, uzeti sve što mi treba. Mislim da su dijelovi auto Tokić ok i da ih ima na lageru i cijene su pristupačne. Član sam i imam popust. Povoljni su dijelovi, ok su dijelovi, sve, nemam problema nikad s njima. Sve što sam do sad kupio je bilo ok. Dobra ponuda i široki asortiman proizvoda kaj ja trebam, recimo motorna ulja i to je to. Kupujem dijelove za auto, kupujem određeni pribor od ulja, metlice i takve stvari. Sviđa mi se to što su ekspeditivni jako i sve ide svojim tokom. Kupujem zato što imaju za svaki auto, rentakar, za svaki auto i za starije i novije godine, sve imaju odmah za na lageru. Eventualno da treba otići u neku drugu trgovinu, ali recimo ovo tu ima ogromno skladište i znači tu sam 100% siguran da ću naći ono što treba. Što se tiče prijatelja, poznanika i to sve, Tokić je, ajmo reći, bio jedno vrijeme sinonim za jeftine dijelove, ali toga sada ima i drugih brendova i skupih, sve ovisi što kupac želi. Znači pokriveni ste sa svime i tako se treba kupcu i prezentirati. Znači od jeftinije varijante do nešto skuplje i kvalitetnije, pa stranka se sama odlučuje i to je to u principu. Pa kolege u poslu koji se bave sličnim ili istim poslom kao i ja, govore isto kao i ja. Dakle, vrlo su zadovoljni i nastavljaju suradnju dalje s Tokićem. Većina robe koju mi koristimo je znači, iz poduzeća Tokić, tako da mali zanemarivi dio kupujemo kod konkurencije, a razlog toga je znači, u nekom trenutku vrijeme isporuke robe znači, ili hitnost i potreba montaže znači, samog dijela na automobil. Pa isključivo originalne dijelove, ako uzimam iz ovlaštene mreže, jer ima konkretno vjerojatno i bolje uvjete. Za sad ne postoji znači, neki dio robe koju kupujemo kod konkurencije, znači, a da ga nema u asortimanu Tokića. Pa ne kupujem jedino u varijanti isključivo onda kad recimo Tokić to nema. Trenutno i odmah. Ima meni brzina isporuke dijelova vrlo bitno poslovno. Pa najčešće kupujem recimo gume. Mislim da Tokić ima premali asortiman autoguma. Znači premali izbor autoguma imaju u svom asortimanu. Ako stranka inzistira na nekom originalnom autodijelu, Tokić originalne dijelove ima mali asortiman ili je recimo cijena nešto veća nego u originalu kada odem u ovlašteni servis. Neki put si imam prilika uzmem, da, između ostalog Tokić mi je i najbliži, ali ako baš nemaju, da, ako hoću specifičan proizvod koji ovdje nema, onda idem kod konkurencije. Da, Tokić bi preporučio drugim kolegama, mehaničarima i partnerima. Pa Tokić bi preporučio drugima jer je jedan od najpovoljnijih i najpouzdanijih dobavljača dijelova na tržištu. Preporučio bi firmu Tokić iz više razloga. Imaju tu širinu asortimana dijelova koji ostali na tržištu nemaju. Imaju odmah, ne moraš čekat i sve je dostupno odmah. Pa naravno da bi preporučio da mogu i drugi kupovati kod njega da su ok cijene. Preporučio bi svima jer je povoljno, ima i svega ima. Da li bi preporučili Tokić i drugima? Da, u svakom slučaju. Da, kad bi me neko pitao ili kad ja nađem neki dio, imam neke jako stare aute i to nađem ovdje, ja uvijek to onda u nekoj priči proširim dalje da sam to našao što ne bi ovako lako našao.